Dobar dan svima, dragi moji. Moje ime je Danijel Šijaković i danas obrađujem temu sreća i zdravlje u astrologiji. Šta je ono što podstiče našu sreću? Šta je ono što podstiče naše zdravlje? Šta utiče na naše zdravlje? Jel' tako? Šta umanjuje našu sreću? Šta i koji znaci i elementi u astrologiji utiču da se mi ne osjećamo maksimalno, da se ne osjećamo potpuno zdravi, potpuno fizički ili psihički zdravi, da ne osjećamo potpunu snagu, da ne živimo jedan potpun život bez obzira što su možda okolnosti u kojima živimo izuzetno dobre ili izuzetno povoljne. Pre nekih godinu dana sam napravio video sa sličnom ili istom temom, gde sam objasnio da su američki stručnjaci koji se bave čovekom, jer tako istražuju ljudski razvoj i tako dalje, radili jedno istraživanje koje je trajalo dugi niz godina i pratili su jednu veliku grupu ljudi i svi su govorili da je sreća, jel tako, u životu jedno, da je zdravlje u životu jedno. Svi oni koji su bili mladi tada i koji su učestvovali u tom istraživanju govorili su da je sreća ukoliko su lepi, ukoliko imaju mnogo novca, jel tako, ukoliko imaju mnogo prijatelja, poznanika, ukoliko su bogati, ukoliko žive jedan pustolovan i uzbudljiv život. I onda su pratili te ljude koji su tako proučavali, anketirali i ispostavili se vremenom da su najbolje i najsrećniji i najduže živjeli ne oni koji su imali najviše novca, ne oni koji su imali, ne znam, uspešne karijere ili uspešna neka ostvarenja u životu i dobre rezultate, već oni koji su imali sretnu porodicu, zdravog bračnog partnera, dobar relationship, dobre odnose sa ljudima, jel tako, i živjeli jedan bogat socijalni, društveni život. A najkraće su živjeli oni koji su živjeli sami, oni su najčešće bolovali, najviše su patili od tih mentalnih bolesti oni koji su, ponavljam, bili sami, nisu imali sreću u braku, nisu imali sreću u ljubavi, nisu imali bračnog partnera, neovisno od toga koliko su bili bogati, imućni, situirani i tako dalje. Danas nastavljamo ovu temu. Kako mi u astrologiji možemo da odredimo koji element čini sreću, je li tako? Koji element smanjuje sreću, koji elementi u astrologiji čine da se čovjek osjeća loše, koji iscrpljuju ili oduzimaju njegovu snagu. Šta je ono u astrologiji što čini da se čovjek ne osjeća da živi jedan potpun život? Mi ovdje govorimo o čovjeku u odnosu na njegovu apsolutnu nulu. Apsolutna nula znači ono što se dešava oko nas, bez obzira da li smo mi lepi, nismo lepi, inteligentni ili neinteligentni, brzi ili ne, znači neovisno od toga kakvi smo mi. Znači, okolnosti mogu da budu izvanredne, situacije mogu da budu izvanredne, tako nas zanima šta je ono što u astrologiji, u jednoj natalnoj karti, koji su to elementi koji iscrpljuju, smanjuju sreću, smanjuju život i čine da se čovjek ne osjeća potpuno dobro. Jel' tako? Znači, jedna i osnovna stvar i vrlo važna stvar je ono što smanjuje našu, kako da kažem, kvalitet sreće ili kvalitet onoga što mi doživljavamo ili iskusimo ili način na koji to doživljavamo jeste smeštaj planete u 6., 8. ili 12. kući. Zato što su to malefične planete, jel' tako, malefične kuće zapravo, i planeta koja se nađe tamo doživljava sebe kao jednu vrstu problema. Nemojte da se plašite ako su planete u 6., 8. ili 12. kući, vi možete da živite sa tim sasvim dugo, ali mi govorimo o sreću i zdravlju. Zdravlje, znači ne govorimo samo o fizičkom zdravlju, govorimo o mentalnom zdravlju, o kvalitetu života, kako se osjećamo, da li smo, znate, uzbuđeni, ekstatični ili smo potišteni, promenljivog raspoloženja i tako dalje i tako dalje. Znači, planete koje se nađu u 6., 8. i 12. kući, to su zle kuće. Kad kažemo zle, mi mislimo užas, kako je zlo ili ne znam šta, ali oni u suštini imaju prirodu da nešto ublaže, iskrive, pritisnu, osiromaše i tako dalje. Kada su planete u 6., 8. i 12. kući, znači mogu se dogoditi te medicinske indikacije ili se može dogoditi da je natus često promenljivog raspoloženja.
Sad je raspoložen, sad je neraspoložen, sad je pun strahova, sad nije pun strahova, sad pati od ovih fobija, sad ne pati. Posebno 6., 8., 12. kuća utiču negativno na fizičko i mentalno zdravlje. Da li postoje ljudi koji imaju 6., 8. ili 12. kuću, a da su relativno zdravi i relativno dobri? Da, oni postoje, naravno, ali to su snažni okidači da umanje sreću ili kvalitet u životu. To ne znači da oni ne mogu da budu srećni, to samo znači da ako se osjećaju tako kako se osjećaju u jednom trenutku ili dugi niz godina, to samo znači da su ta polja oslabila to što oni osjećaju, u drugim rečima da su se te planete našle u nekim drugim zdravijim životnim poljima, bilo bi još na jednom višem nivou, na jednoj višoj razini. Drugim rečima, ako sam ja sad osjećam se, jel tako, imam, ne znam, 4 planete u 6. kući, jel tako, osjećam se relativno dobro, to znači da su u 5. kući sve te 4 planete, jel tako, stelijum planete, tamo osjećao bi se bolje. Ali to ne mora obavezno da utiče na finansijsko stanje ili kvalitet života. Ja možda mogu da imam 4 planete u 6. kući i izuzetno dobar život, i izuzetno dobre okolnosti, jel tako, samo što se sreća i taj osjećaj zadovoljstva jednostavno smanjuje. 6., 8. i 12. kuća utiču na fizičko, mentalno zdravlje i na promenu raspoloženja. Recimo 8. kuća, 12. kuća, 6. utiču na strahove. Česti su strahovi, često su misli koje nisu zdrave, često je promjena raspoloženja, čovjek može da bude često negativan, često može da bude promenljiv, znate, sad idete gore, sad idete dole. Ste gledali nekad crtani film Charlie Brown i Snoopy, znate, Snoopy, onaj psić koji dolazi, popne se na onu kućicu, sedne, znate, kad nešto ne valja, kad nije dobro u životu i gleda. Tako, kada su 6., 8. i 12. kuća veoma naseljena, često ćete se pitati zašto moj život ide ovako, šta ne valja, često ćete biti sitničavi, ovakvi, onakvi, puni strahovi, podozrivi, jel tako, pokušavat ćete da kontrolišete nešto, javljat će se razne stvari, razna neprijateljstva koje stvarate sami ili se sama od sebe pojavljuju, jel tako, niste ih zvali, dolazi u vaš život, znači 6., 8. i 12. kuća smanjuju kvalitet zdravlja i kvalitet sreće. Teške kombinacije planetarne, kao što su te kvadrati, jel tako, kao što su više te kvadrata u horoskopu, kao što je konstelacija, jel tako, kombinacija, kombinatorika vezano za veliki krst, jel tako, to su veoma teške, izazovne planetarne konfiguracije koje, iako donose dobre materializaciju određenih rezultata, iako daju veliku energiju, iako daju veliku pokretačku moć, one generalno nisu, kako da kažem, znak sreće i zadovoljstva. Vi, na primjer, napinjete se mnogo, težite nečem, stvarate mnogo, trenirate mnogo i sve to, a u pozadini jednostavno je frustracija, nezadovoljstvo ili nešto. Znači, nešto vas tera da trenirate jako naporno, da se odričite nečega, da jednostavno unosite mnogo energije, tamo nešto što vas frustrira, daje vam dobre rezultate, ali čini da imate nemir, jel tako? Recimo, jedan od ljudi koji je bio izvanredan i imao dobre rezultate u životu je čuveni glumac, jel tako, koji je živeo u Srbiji, u Beogradu, zove se Bekim Fehmiju, on je bio albanskog porekla, ali izuzetan glumac, ja sam ga voleo i cenio, izuzetno sam ga poštovao, uživao sam u njegovoj harizmi, glumio je dobro. On je čovjek koji je rođen sa konfiguracijom veliki krst, on je bio čovjek koji je govorio 6 strana jezika, možete da zamislite, neverovatan je bio, neverovatno je brzo učio, bio je sposoban, ali u njegovom trenutku rođenja samo postoji ta konfiguracija veliki krst, je tako, veoma teška, i on je bio veoma uspešan, produktivan, uspeo je na prostoru Jugoslavije, je tako, posle je čak i snimao filmove za italijansku filmsku produkciju, u Hollywoodu se ostvario, bio izuzetan, međutim, tragično je završio život, jel tako, nije se osjećao dobro, imao je vlastitih problema, znači nešto što umanji. To ne znači da svi ljudi koji imaju te kvadrate, kombinacije, razne vrlo izazovne aspekte, kombinaciju veliki krst, međutim, veliki krst je često znak velike frustracije u čovjeku, kao i te kvadrati. Znači, naravno, ako imamo neku frustraciju, ja sam čovjek koji živi sa 2 te kvadrata, ako imamo neku frustraciju, moramo da nađemo neki način, neki model da
usmerimo tu energiju, da iskanališemo, jel tako? Ali oni generalno, iako daju dobre rezultate, možda dobre plodove, ne utiču na mir i na zadovoljstvo u čoveku. Recimo, tipično za nešto što umanjuje sreću kod ljudi, jel tako? Kod ljudi koji se odaju alkoholu, često su melanholični ili pate, tuguju, je pozicija Venere, na primjer, u Devici, ili pozicija Venere, recimo retrogradna Venera, napadnuta Venera. Venera utiče na zadovoljstvo u životu i kad je ona često napadnuta, je tako? Onda jednostavno ne osjećamo se uvijek dobro, ne osjećamo dovoljno ljubavi prema sebi, dovoljno ljubavi prema drugima, ili ne volimo planetu Zemlju, ili ne volimo ljude, ili generalno imamo Venera, na primjer, nađe se u Škorpionu, znači, jednostavno, znate, mogu da budu ljudi koji su cinični, oštri, grubi i tako dalje, nije obavezno, znači, ukoliko postoji jedna komponenta koja smanjuje sve to, mora da postoji još nekih protiv otrova, još neki komponenti koji će to nadograditi, jel tako, i popraviti. Što znači, kada vidite čovjeka sa Venerom u Devici, nemojte obavezno da mislite da je on melanholičan, sklon depresiji, to su česti okidači. Znači, mi ovdje govorimo o signifikatorima ili određenim okidačima, mogućnostima, znači tendencijama da se tako nešto desi. Drugo, znak Device, posebno kad je Devica u usponu, znači u podznaku, je čest znak ili indikator da se sreća smanjuje, da se jednostavno zadovoljstvo u životu i stil života, znate da se čovjek mnogo crpi. Gro planeta u Devici, što bi rekao jedan moj klijent iz Hrvatske, prokleta djeva. On ima gro planeta u znaku Device i on je izmislio taj termin prokleta djeva, zato što hoće da kaže šta god da se dešava s polja, nikad mi nije dobro, nikad stalno nešto brinem, stalno sam naporan sebi i drugima, stalno, ali naravno znak Device ima svojih kvaliteta, to ću obraditi u jednoj temi, po čemu je Devica tako izuzetna i šta je izuzetno bitno za nju i važno, to ću naglasiti nekom drugom prilikom. Znači, gro planeta u Devici, ascendent u Devici, jel tako, mesec u Devici, Venera u Devici, bitno smanjuje, ovdje ne govorim o Suncu u Devici, ono je delimično, međutim, stelijum planeta, mnogo planeta u Devici, smanjuje tu životnu sreću. To ne znači da ne mogu da žive dugo, to ne znači da ne mogu da budu lepi, to ne znači da ne mogu da budu obrazovani, sve oni to mogu da postignu. Mi govorimo sreća u životu i astrologiji. Znači, sreća je veoma bitna, znači, to je jedan sastojak koji je fantastično važan. Znači, ako imate puno planeta, na primjer, gro planeta u Devici, bilo bi dobro da je peta kuća jaka. Vitalne kuće, kao što je prva, peta i deveta, čine da ta vatra teče, da energija teče kroz horoskop, kroz vaš život, što znači da vi možete da nadomestite nešto, da nadoknadite. Ako je mnogo planeta u znaku Škorpiona, zajedno sa Suncem u Škorpionu, on utiče, takva pozicija ili takve pozicije utiču da se sreća smanjuje. Mnogo planeta u znaku Riba, mesec u znaku Riba, je tako, gro planeta u vodenim znacima, gro planeta u znaku Škorpiona utiče da se sreća smanjuje. Mesec veoma aflikovan, znači napadnut mesec, u lošem znaku, u lošoj kući, jel tako, napadnut izuzetno u nezgodnoj situaciji, umanjuje zadovoljstvo, sreće, utiče na umne aktivnosti koje čine da mi mislimo o nekim drugim stvarima, ne možemo da se usredsredimo ili ne možemo dovoljno da se opustimo. Ukoliko je mesec, na primjer, napadnut, nalazi se u slabom znaku, u slaboj kući, veoma napadnut u nekim nezgodnim kombinacijama, bilo bi dobro da postoji još nešto što će to ublažiti. Ukoliko postoji, ok, život ide dalje, to je jedna komponenta koja nešto nije povoljna, jel tako, a ono ostalo će nadomestiti. Mesec u znaku Škorpiona, recimo, umanjuje sreću, umanjuje zadovoljstvo, umanjuje osjećaj sreće, to su, recimo, teške emocije, teške stvari, teške porodične drame, jel tako, veoma se teško gleda na određenu životnu priliku ili stvar, teško se oslobađaju. Vodeni znaci teško oslobađaju emocije ako su povređeni, jel tako, ako misle da ih je neko povredio ili nešto im se dogodilo. Vodeni znaci pate, oni su senzitivni, znaju da budu divni, ali ukoliko se dešava kriza,
pate. Znači, njihov problem je da se oslobode nečeg što je bilo u prošlosti. Naprimjer, povredili ste neko pre 30 godina i oni pate sad i dalje sećaju. Devica, recimo, teško prašta. Devica, posebno podznaku, teško praštaju, osim ukoliko ne postoje neke komponente kao što je mnogo planeta u Strelcu, mnogo planeta u Lavu ili Ovnu ili neke druge komponente, vazdušni znaci koji sve to propuste divno, vazdušni znaci čine da se čovek bolje osjeća, jel tako, vatreni znaci, vatrene kuće, 9. kuća puna, daje puno energije, 10. kuća naglašena, zdrava, puno energije, vladar 9. na ascendentu, vladar ascendentu u 9. kući, 11. 3. Sve te kuće koje su zdrave čine da život ide. 12. kuća umanjuje sreću, zato je bitno što je u 12. kući. Bolje je da su benefici u 6., 8. i 12. kući nego da su malefici. Zato što malefik sam po sebi je, postoje neke astrološke knjige ili tvrdnje ili da je benefik se osjeća veoma slabo u negativnoj kući, jel tako? A malefik navodno uživa. Naprimjer, imate Mars Saturn u 12. i to je super. Ili Mars Saturn u 8. kući. Znači, kada su malefici spojeni, združeni, to su veoma nezgodne kombinacije, veoma teške kombinacije i svi ti ljudi koji imaju malefike u malefičnim kućama znaju koliko je teško, oni mogu da vam ispričaju te živote, možete da ih pratite, možete da ih intervjuišete, možete da se interesujete, vidjet ćete koliko ti ljudi pate. Naprimjer, Mars je sa Saturnom i Plutonom u Raku u 8. kući ili u Devici u 12. kući, onda ćete vidjeti, pitajte ih kako oni žive, kakvi su lomovi, vidjet ćete, to su veoma teške priče, veoma su teške. Kada su benefici u malefičnim kućama, jel tako, smanjuje se sreća, ali benefici imaju težnju da pozitivno oboje malefičnu kuću. Drugim jezikom, ako je Venera, jel tako, sa Merkurom u 12. kući, ona jača 12. kuću, ali slabi, znači, znak kojim vlada i kuću kojim vlada. Dakle, ako je Venera u 12. kući, ona slabi znak bika i slabi znak vage i sve što je u znaku bika i znaka vage, jel tako, i sve kuće kojim vlada, koje pokriva, međutim jača 12. kuću. Znači, komfor, udobnost u životu, putovanja, život u inostranstvu, umetničke afinitete, talente ističe, jel tako, ti ljudi imaju osebujan, bujan, jedan unutrašnji život, jer unutrašnji život je važan. Dakle, veoma je bitno gde se nalazi. Međutim, ako su Merkur i Venera u prvoj kući, još bolje. Mnogo je bolje nego da su u 12. kući. Znači, 6., 8. i 12. kuća smanjuju tu vrstu ili doživljaj, tog subjektivnog doživljaja sreće, jer tako je tog, znate, kada je puno planeta u Devici, znate, kao vi pitate, šta vam je, multipla skleroza, kao nije, I don't know, znate, nije osjeća se dobro, šta je, kao, mesec u Devici, kao, pa ne znam, ne osjećam se dobro, ili često, kada je Venera u Devici, oni su veoma dobri radnici, veoma su uspešni, veoma su pametni, zarađuju novac, znaju da organizuju život, međutim, ako postoji još puno ili nekoliko faktora koji onemogućuju život ili ga negde usporavaju, onda se veoma, ne osjećaju se dobro, to je veoma često. Puno planeta u znaku Jarca. Ako je samo mesec u Jarcu, to je nešto. Međutim, tamo se naselilo mnogo planeta, naselilo neku nepovoljnu kuću, to je onako teško. Znači, mora da postoje neke komponente koje će to da olakšaju. Slušajte, ako postoji jedan pokazatelj za nešto, možda će se dogoditi. Ako postoji 2 ili 3 pokazatelja, verovatno će se dogoditi, ispoljiti i tako dalje. Ako postoji 3 ili više, pokazatelja, onda će se sigurno ispoljiti. Što znači, ako ima puno tih pokazatelja da ćete u životu da se osjećate bez veze ili nja ili ne znam kako, puno, znači, pokazatelja, to će se ispoljiti, vi ćete možda živjeti dugo, jel tako, možda ćete imati dovoljno novca za život, ali neće vas pamtiti kao najsrećniju osobu. Zato je bitno da su planete relativno dobro smeštene. Ili ukoliko neke nisu dobro smeštene, mora da postoji neka protivteža. Znači, ako sednete na klackalicu i tamo preko puta sedi neki debeljik od 120 kila, jel tako, on neće moći sam da se klacka,
sa ove strane će morati, sa druge strane će morati da sednu dva čoveka od 70 da bi mogli da mu pariraju. Znači, mora da postoji neka protivteža, znači, mora neka ravnoteža da postoji, ne može samo, nije sve ni zdravo, nije ni sve ni slabo u našim rođenjima, znači, mora da postoji. Ali, ukoliko ima puno tih vatrenih znaka, jel tako, vatrenih znakova, ukoliko puno postoji vazdušnih znakova, 6., 8. ili 12. kuća nisu naseljene, bez obzira da li koristite tropski ili sideralni zodijak, što je super, ne postoji mnogo napada na jednu ili na više planeta, ne postoje teške konfiguracije, to je još bolje, jel tako? Mi sada govorimo samo o sreći i relativnom zadovoljstvu. Ukoliko postoji kombinacija izuzetno napetih, naprimjer, aspekata, a pritom su zdrave te 9., 5., 1. kuća, jel tako, jake su, to znači taj čovjek je srećan, ima puno žara, puno energije, jel tako, puno volje, uživa, stvara, kreativan je, 5. kuća, kreativna, 9. kuća, kreativna, sve ostale kuće, osim 6., 8. i 12. znači su kreativne, s tim što su ove kuće koje mi zovemo vatrenim kućama, jel tako, zato što to je 1. kuća, kuća ovna, 5. kuća je kuća lava i 9. kuća, kuća strelca, tu kruži jedna energija, mi zamišljamo da kruži energija, jel tako? I stvara jedan izuzetni osjećaj sreće. Znači, postoji neka protivteža. Nemojte da mislite, ako je devica u podznaku i sad kažete, joj, bit ću nesrećan. Ne, ona smanjuje, ona ima svoj pristup životu, ima način na koji devica gleda život. Venere u devici, znate, mogu da budu i veoma uspešni ljudi i zadovoljni ljudi, ali sigurno da postoje neke komponente, znate, ili vatreni, ili vazdušni znaci, ili blizanci, ili vaga, ili znate, vodolija, ili je lav istaknut, ili nešto je istaknuto, ili puno bogatih nekih aspekata, ili srećna konfiguracija, neka kao što je lotos, kao što je veliki trigon, i onda se pravi jedna harmonija ili se ublažava ono što imamo. Znači, nemojte da kažete, ja imam puno planeta u Jarcu, ja sam kiseo, bez veze, ali to su okidači. Okidači, to znači može se dogoditi, možemo se, veoma je često i upućuje da ljudi mogu tako da se osjećaju. Znači, rekli smo kada je puno planeta u znaku device, škorpiona, jarca, vodeni znaci, mesec napodom, mesec u škorpionu, mesec u jarcu, smanjuje taj osjećaj zadovoljstva, je li tako? Planeta se, na primjer, nalazi na zlosrećnoj fiksnoj zvezdi, na primjer, neka planeta nađe se na Algolu ili određenim delovima strelca ili određenim delovima škorpiona, ascendenta, nekom nepovoljnom mestu crpi. Jer mi morate da shvatite, ascendent ili taj podznak, vi ga ne trebate tretirati samo kao to je 1. kuća, nego tu tačku ascendenta možete slobodno da tretirate kao planetu, to je super vitalna tačka. Iako je, znate, ona zamišljena, to je tretirajte kao planetu. Ona može se nađe na Algolu, primjera radi, može se nađe u nekom nezgodnom stepenu, u znaku Jarca ili u znaku Riba, na nekom nepovoljnom stepenu, nađe se na Deneboli. To ne znači da morate sebi nešto nažao da učinite drugim, ali generalno, na primjer, ascendent je na Deneboli i tu curi jedna, prosto ide jedna sila koja vas, pored toga što možda imate sklonost da učite strane jezike, znate, imate jednu težinu i tu težinu će vas, vi ćete reći, pa ja nisam tako težak, ja sam super. Ali onda najbolje bi bilo neko pita vašu suprugu kako se osjeća pored vas, kako se osjećaju deca, vaši prijatelji, koliko ste zabavni, znate, koliko ste preneli na njih pozitivne energije, onda ćete vidjeti, na primjer, kako utičete na njih. Ono što je vam bitno jeste vladar ascendenta, na primjer, vladar ascendenta slabije u znaku, napadnut je, združen je sa maleficima. Na primjer, ja sam primjera radim Merkur, Merkur je združen sa Ketu, znači zajedno sa južnim čvorom, znate, to daje meni određene sposobnosti, nemojte da mislite da ne, dajem vam primjer, i zamišljam, nisam predstavljen Merkurom, ali ili sam Merkur, Ketu, Saturn zajedno, znate, to već čini mene, ili ja sam Merkura, Merkur je u Jarcu, na primjer, negde nekom nepovoljnom mjestu, nekoj nepovoljnoj fiksnoj zvezdi i napada me Mars, onako utiče nezgodno na karakter. Znači, kada je karakter težak, onda i sreća u životu je otežana. Moramo da smatramo to, da posmatramo zaista mudro. Zašto? Ako imam borbe sa sobom, ako sam besan, ako sam nervozan, ako sam agresivan, da li sam ja srećan? Of course not. Ako sam potišten, ako sam negativan konstantno, da li sam srećan? Pa naravno da nisam. Ako sam cepidlaka, ako sam sitničav, ako sam škrt,
Da li sam srećan i da li su ljudi srećni oko mene? Of course not. Ako sam konstantno negativan, konstantno ogovaram nekog, govorim ružno za ljude, govorim, ljudi, nema sreća, nema sreće, nema zdravlja, ovo sve ti ide u propast, neće biti ništa, ne može ovako da se živi, ovi ljudi, ovo je bedan, ovo je klošar, ne želim da ga vidim, ti budalo, ovo, ono, znate, to često srećete, ljudi često govore tako, ti si zao, ti si uništio, ja sam tebi, vratit ću ti, osvetit ću ti si tako. Da li ste vi srećni? Of course not. Naravno da niste i drugi oko vas pate. Znači, ako nemate tu unutrašnju vatru, vladar ascendenta pati, vladar ascendenta se nalazi u 6. kući, vladar ascendenta se nalazi u 9. Vladar ascendenta se nalazi u 12. kući. Primjer radi, vladar ascendenta je združen maleficima. Transcendentna planeta je zbijena, znači spojena sa vladarom ascendenta i sa vitalnim planetom, kao što Mesec, Venera, nebitno Merkur. Vladar 12. kuće je izuzetno opterećen, to znači stalno nešto u glavi, nije dobro. Sve te komponente i sve te stvari umanjuju našu sreću u životu. Mi i dalje možemo da dajemo dobre rezultate, da zarađujemo novac, da budemo uspešni profesori, predavači itd. I dalje možemo da imamo 3, 4 dece, da održavamo brak, ali generalno mi govorimo o sreći, kvalitetu, zdravlju u životu, naše zdravlje, kako se osjećamo, jel tako, i kako reagujemo. Primjer radi, vi imate veoma slabu 6, 8 i 12 kuće, imate mnogo neprijatelja, 7. kuća je slaba, to vam iscrpljuje snagu, umjesto da brinete za nešto drugo, stalno vas ljudi napadaju, iscrpljuju vas, vi trošite snagu da im objasnite, ja nisam ovo mislio, nisam ja ovo rekao, ja sam dobar, znate, ljudi pokušavaju često da se brane, stalno ljudi govore, ti si zao, ti si ružan, ti si uradio ovo, kao nisam ja sam fin, ja sam dobar, ja nisam ružan, ja sam ovo, ja sam samo hteo ovo, ja sam hteo ono, dok vi pokušavate ljudima da pokažete kakvi ste i da im objasnite da nije ono što su oni mislili, prošao je život. Znate, prolazi život. Nećete moći svetu da ugodite. Ukoliko, slušajte sad pažljivo, ukoliko postoje te komponente ili neka meseci u Škorpionu, nemojte misliti, on smanjuje sreću, to ne znači da vi ne znate ili ne možete da budete srećni, ali mora da postoji nešto, možda ima puno planeta u znaku Blizanac, možda 3. kuća je veoma aktivna, 3. kuća je veoma srećna. Da li me razumete? 4. kuća je senzitivnija, ali također je srećna. 5. kuća je super srećna, 6. kuća je, znate, ona je ovako utiče nepovoljno na raspoloženje, utiče nepovoljno na karakter. Sve što se nađe tu, znate, to je onako, zato što ta kuća ukazuje na bolesti, na probleme, na izazove, na razna neprijateljstva koje mi stvaramo ili nam se dešavaju. Tako prosto, znate, pehovi, baksuzluci, isto važi za 8. kuću, isto za 12. To su neka tamnovanja, to su naši logori koje mi stvaramo u glavi, naše tamnice, naše misli destruktivne, koje naravno, ako imam destruktivne misli, ako sam zao, ako se svetim, pretim, negativan sam, čitam stalno nepovoljne vesti, pričam o nepovoljnim stvarima, ogovaram nekog, to smanjuje moju sreću. Šta je ono što čini da smo mi takvi? Pogledajte u natalu. Šta je ono što čini da mi radimo to što radimo? Šta je ono što čini da mi delamo tako što delamo? Kombinacija Marsa i Meseca, recimo, ne utiče dobro na energiju, na karakter. Međutim, ako postoji pregršt drugih povoljnih situacija, ti ljudi su veoma uspešni, često bogati. Da li me razumete? Ali ako, pored konjunkcije Marsa i Meseca, na nezgodnom nekom mestu, nekom nezgodnom znaku, postoji i još nekoliko nepovoljnih stvari, onda je to vrlo nezgodan karakter. Merkur, kojega je napao, recimo, Mars je veoma nepovoljno, međutim, ukoliko ima pregršt dobrih stvari, tako, taj čovjek može da usmeri tu energiju učenje, može da bude veoma inteligentan, veoma sposoban, britkog uma, tako, jasno da sagleda stvari i može da napravi sebi zadovoljstvo od nepovoljne kombinacije. Isto važi za Mars, Mesec ili neku drugu. Ima pregršt takve kombinacija. U vedskoj astrologiji to se zovu te planetarne kombinacije koje mogu biti povoljne, nepovoljne, to se zove yoga, nekad ćete čuti joge ili rađa joga ili ne znam, to su zapravo pozicije. Znači, toliko ih ima da kad biste izučavali vedsku astrologiju, to bili biste totalno, kompletno biste bili izbunjeni jer ne znate, ova poništava ovo poništava ovo. Toliko ima tih vedskih sistema koji jednostavno su zbunjujući, morate dugi niz godina
da ih izučavate, a čak i da ih izučavate dugi niz godina, može se dogoditi da ne daju dobre rezultate zato što ima puno oprečnih, sumnjivih izjava gdje ćete vi vidjeti da to ne deluje u praksi ili ne deluje. Imate, na primjer, pokazatelje za, znači gledate te joge kombinacije, imate pokazatelje za dugi, srećan život, on živi kratko. Razumete? Zato astrologija ne može da se naziva naukom, zato što ima puno stvari koje mi ne razumemo, a neki astrolozi su govorili to je egzaktna nauka. Znate, egzaktna nauka, ne možemo to, u svim tim naukama bitna istina, kao što je fizika, kao što je matematika, u astrologiji često ne znamo šta je istina. Postoji pregrš nekih kombinacija koje mi kažemo da su super, na kraju donose loše rezultate, mi nemamo pojma zašto. Ima puno situacija koje su nepovoljne, donose dobre rezultate, mi opet ne znamo zašto i obranu. Znači, treba učiti, istraživati, ali ovo što sam naveo uzmite kao relevantno, s time što vam služi, ako poznam kod device, vi kažete, ej, slušaj, nam je tako, ja sam veoma pozitivan, ja sam rekao da, ovo su okidači, sigurno da ima još nešto što boji vaš život, na kraju koliko imate godina, 12, 14, vidjet ćete, devica će svakako proraditi u vašem životu. Dovoljno da jedna planeta u znaku device, da se tamo nađe Mesec ili Venera i vi ćete osjetiti to. Ako se Merkur nađe tamo, vidjet ćete, plus, na primjer, vladar ascendenta i u 8. kući, konjunkciji sa Plutonom, vidjet ćete koliko ćete vi lako učiti, koliko ćete vi biti laki za saradnju, koliko ćete biti prijemčivi, koliko će ljudi lako s vama živjeti. Oni će vam najbolje objasniti koliko je lako sa vama sarađivati. Samim tim, ako je vama teško, znači ako vi patite kroz određenu struju koja teče kroz planetu, a preko planete teče kroz znak i kroz horoskopsku kuću, onda znajte da i oni koji su oko vas, koji vas vole, vaši voljeni, jer tako ukućani, vaši partneri, supružnici i tako dalje, i oni će osjetiti tu slast i zadovoljstvo takvog karaktera. U svakom slučaju, nadam se da je bilo korisno, puno vas pozdravljam, volim, budite dobri ukoliko želite, pratite naš kanal, lajkujte i želim vam sve najbolje, svako dobro.